हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी सिडिएससीको चाहिँ लेभल 6 को आइटी अफिसरलाई सोधेको क्वेसनहरूको एमसिक्यूहरू हेर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेसन थियो, एन अर्गनाइजेसन क्यान मिनिमाइज कस्ट इन आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बाई युजिङ विच स्ट्राटेजी? भिपिएन, क्लाउड, वायरलेस अनि डाटा कलेक्सन। अनि यसको चाहिँ बेस्ट एन्सर रहेको थियो क्लाउड, किनभने क्लाउड computing uses as pay as you go model, पे एज जति चाहियो त्यति नै हामीले पे गर्ने अनि अरू सो यसले चाहिँ कस्ट कम गर्न हेल्प गर्छ। नेक्स्ट सेकेन्ड क्वेसन थियो, एन इन्टरप्राइज सिस्टम द्याट इन्टिग्रेट द अपस्ट्रिम भ्याल्यु चेन इज। अनि यसको राइट एन्सर रहेको थियो SCM भनेको सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट एन्ड SCM integrates the upstream value chains, managing supplies, procurements and inbound logistics. CRM is a downstream, whereas ERP is an internal process. Next question थियो, which of the following is not a technology driver for an information system? Which of the following is not a technology driver for an information system? IS सिस्टमको लागि कुन चाहिँ टेक्नोलोजी ड्राइभर होइन? अनि यसको बेस्ट एन्सर रहेको थियो इन्टरप्राइज एप्लिकेसन, किनभने इन्टरप्राइज एप्लिकेसन आर आउटकम अफ आइएस नट ड्राइभर्स। किनभने चाहिँ इन्टरप्राइज एप्लिकेसन्स चाहिँ आउटकम हो, ड्राइभर होइन। नेक्स्ट, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम MIS इज द सिस्टम द्याट युजेस ट्रान्जेक्सन डेभ फर डेट office activity, reproduce knowledge for an expert problem. C माथि produces information needed by manager to run the business. D माथि is used for planning and assessment for executive management. And यसको राइट एन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर C. MIS converts raw operational data into reports and summaries for middle manager. TPS handles option A, expert system handles B, and DSS or EIS handles D. 5. Which of the following is not a function of an operating system? Opening file, editing file, copying file or printing file. And यसको राइट एन्सर रहेको थियो एडिटिङ फाइल्स, किनभने एडिटिङ फाइल इज एन एप्लिकेसन लेभल टास्क, whereas OS handles system level files like opening, copying and routing, print jobs to device drivers. 6. The circular wait condition deadlock can be prevented by option A, defining a linear ordering of resource type, option B, using threads, option C, using pipes, option D, using sockets. And the right answer रहेको थियो option A, defining a linear ordering of resource type. किनभने circular wait is prevented by imposing a total ordering on resource types and requiring all processes to request resources in increasing order, which breaks the cycle. Option D, a command interpreter is called shell. किनभने a shell reads and interpret user command, then instruct the kernel to execute them. पहिला shell ले चाहिँ इन्टरप्रेट र रिड गर्छ र कर्नललाई अर्डर गर्छ एक्जिक्युट गर्नलाई। कर्नल इज अ OS कोर। अनि प्रोम्प्ट भनेको चाहिँ प्रोम्प्ट इज जस्ट सेल्स इनपुट इन्डिकेटर। 8. Which assessment are true? SRTF may cause starvation, II मा प्रिभेन्टिभ सेड्युलिङ may cause starvation, तिनवटा मा चाहिँ राउन्ड रोबिन इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ, FCFS इन रेस्पोन्स टाइम। यसको राइट एन्सर रहेको थियो अल अफ द थ्री आर करेक्ट। 9. What is the major drawback of spiral model? A, high amount of risk analysis. B, doesn't work well for smaller projects. C, functionalities are added later on. D, strong approval and documentation control. यसको राइट एन्सर रहेको थियो द स्पाइरल मोडल रिपिट्स risk and analysis cycle and significant overhead and cost. For small projects, this overhead outweighs its benefits, best for large high risk system.
So spiral model is best for large and high risk systems. 10 अनि यो सिरिजको चाहिँ लास्ट क्वेसन हुनेछ regression testing is primarily related to which of the following testing data flow testing functional development maintenance अनि यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर डी regression testing ensures previously working functionality still works after code changes or patches. It is primarily a maintenance phase activity, rerunning test suits after modification. ल यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट सिरिजमा चाहिँ यति गर्छौं अर्को नेक्स्ट पार्ट 2 को लागि लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब